Okey, ta kulai bhi baro session ki bapak ikan ka video. Ta menta kesni ini edit kidor jong iba. Kiki bat ikong Wanri Pyngrope mah. Kani ka video ngala aslam la le tambang kalam yo por ban permi. Tengan permi na menta kesni. Menta ini sedang edit dol kanam jong tan ka proses. Kani ka Adobe Lightroom ka bala papin hi ka pi in haneng. Lightroom catalog, Adobe Photoshop, Lightroom Classic. Kita dia tahu baru tengah shit edit ni dengan sepenuhnya PV artli kita bang edit dan dengan sepenuhnya deki slideshow pada dia. Te enjoy mah. Ka proses ke sempor hi kam dai ka besok mah man syong man editor kinong kiba editor kita bahaya kata ba kam dai ka besok ban editor ka sempor hi te pi ap syong nga tang sngo ba lada nga jai tu am shot na ban editor tang ba jadi bakadan kaman ki colors kiwan kawan hi kti kawan la kawan hi kumno penit na show ikadur dah ba pi edit apa Lightroom lah ni Photoshop lah ni any editing software sebab pi use te kum kene ka dur pilaban i kene ka before kene ka after mah okay tahu asyik edit tangki colors no Photoshop just Lightroom colors lighting ketahi kawe te Rekat tu kalau biar mah masih kuat taman pen pisah hikum no. Alek kini ke editing pila ban change karong pila ban tu alek kum no. Okay. Bansu copy kini settings nane pila ban paste kini ru kan kam sok pi kum tu pila ban paste be also sorry ka blur kini. Sorry Kiki, sorry Wanri. Oh shit kini ru ka blur. Okay, kini ka biang pila ban space bikum tu. Pila ban adjust ki angle. Te should adjust ban ki exposure ki dala da pismo ka duna. Takum tu.